Naučio sam biti obični posmatrač. Šekspir je znao reći: život je pozornica, a ljudi su glumci. Mjesecima i godinama, igrajući istu ulogu, 1000 puta, bez broja. Polako sam naučio da se trošim manje na ono što je suvišno u mom životu. Na scenu postave klauna, da zabavi gomilu. I taman pomisliš da je konačno došao jedan običan, normalan dan. Opet, po ko zna koji put, dan ispadne samo još jedan san. A publika, hronično tvrdoglavo glupa, sjedi do mene i gleda mimo bine. Sve više, iz dana u dan. Uvjeravaju te da dišu s tobom isti otrovni ozon. A ja ipak nastavim da gledam. I ne mogu, a da se ne zapitam: postoji li možda drugo pozorište? Ili barem karta jeftinija?